Čovjek se baš priprijatelj. Da. Je bio Landras, znači radi se o pasmini Landras. Ali ono što je najbitnije, znači kod sustava društva, šta je najbitnije? Moramo i proizvodnja hrane, i održivo hrana, smještaja, gojstva. Imamo njemački Landras, danski Landras i švedski Landras. Izuzetno su kvalitetni zbog kvalitete mesa i imaju izuzetan Landras. Znači u održivom stočarstvu su njihovi. On je više desnati tip za industriju, za preradu mesa, njih najčešće finamo sa Landrasom. Dobro. Landras fino dugačak, a drog je fino nabit i onda dobijemo dobru kombinaciju među njih dva. Odlično. I do novije pasmine, one davaju najčešće od 16 do 18 prasaci, asmice ostavljamo sa minimalno 16 sisa kako bi svakog prasa imali svoj, da bi nam uspio da ne moramo podbacivati u dugu. Ma, izvrsno. Ajde, Belama, ajde, legi. Evo, pogledajte, znači kako životinje osjećaju. Ovo je, ako pogledate, znači pasminski sastav, meni liči na njemačkog Landrasa. Landras, to su sorte koje su tu sad. Po čemu ćete ga prepoznat? Pogledajte koje opleće ima. On uvijek ima jače opleće nego stražnji dio. Da, legi. Gaduru svoja, gaduru. 2. siječnja bi trebalo biti prašenje, 4. puta, evo, ajde, sad ćeš reći, hoćeš, ha? Ajde. Evo vidiš, ona legne, evo, malo podradiš po limenu, kisama, evo, pa gdje je moja biti? Sad ćemo, znači, evaluacijski lističek i riješit ćete, znači, evaluacijski lističek. U sklopu teme, znači održivog svinjogojstva, gospodarenja otpadom, hranidbe i slično, i ovdje smo na OPG-u, znači Dražena Strukara, imali prilike vidjeti kako se znači svinje uzgajaju na održiv način. Imali smo prilike vidjeti, znači, Landras pasminu, uzgoj prasadi, hranidbu, smještaj, znači sve i cijela proizvodnja hrane je u vlastitoj režiji i gospodin Dražen nam je kroz priču, kroz prezentiranje svog OPG-a opisao načine hranidbe, uzgoja, znači sve se bazira na ekološkoj organskoj proizvodnji, zdravoj proizvodnji, znači koja se kasnije nominalno odražava i na kvalitetniju proizvodnju, znači samih proizvoda, a obzirom da se bavi i proizvodnjom suhomesnatih proizvoda, znači takav način i pristup hranidbe je izuzetno bitan, znači u ovom organskom održivom načinu.